Yes, ni imirwano ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uyu munsi byavuzwe ko cyangwa se biri gutangazwa ko imirwano ikomeye yatangiye cyangwa se yubuye hagati ya FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Kuva mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kabiri cyangwa se tariki 2 Ukwakira 2024 mu mujyi muto wa Sake uherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru, hongeye kumvikana imirwano ikaze yasakiranyije ingabo za leta ya Kinshasa n'inyeshamba za M23. Ni imirwano bigoye kumenya uruhande rwayitangije, nubwo amakuru avuga ko uruhande rwa leta ari rwo rukomeje gushakisha uko rwakwigobotora umunigo rwashizweho n'inyeshamba zabahejeje mu mujyi wa Goma, aho abawurimo batagira inzira n'imwe yo ku butaka bashobora gucamo. Iyi mirwano y'uyu munsi rikumvikanamo urusaku rw'intwaro nini ndetse n'intoya, bikumvikanira by'umwihariko muri groupement ya Kamuronza, hakaba muri sheferi ya Bahude, aho ni nko mu birometero 3 werekeza mu mujyi muto wa Sake ukurikije uko abazi ibyo bice babisobanura. Abatuye mu mujyi wa Sake nyirizina bemeje ko imbunda nini zikururwa n'imodoka ndetse n'imodoka zitwaye abasirikare bagiye ku rugamba bakomeje kunyuzwa muri uyu mujyi berekezwa ku rugamba nyirizina. Societe civile yo ikavuga ko kuri ubu bigoye kumenya icyateye iyi mirwano yaherukaga kumvikana muri ibi bice mu mezi yabanje y'uyu mwaka wa 2024. Hari abakurikiranira hafi iby'intambara bemeza ko n'inyeshamba za M23 zishobora gutangiza uru rugamba zigamije kureba uko zafata uyu mujyi wa Sake kugira ngo zirusheho gufunga Goma ifatwa nk'izashira iherezo ku ntambara mu ntara ya Kivu ya ruguru mu gihe yazaba ifashwe na M23. Ngayo nguko ni birimo biratrendinga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ni inkuru ibinyamakuru bigiye bitandukanye biri kugenda byandikaho, aho byabaye nk'ibitunguranye cyangwa se iyi mirwano y'ubu hagati y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'uyu mutwe wa M23 kuba byabaye kandi hari hashize igihe nta mirwano ibera muri aka gace ka Sake, bikaba byatumye bitangaza benshi cyangwa se ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikaba byagiye bigira byinshi bivuga kuri iyi nkuru cyangwa se kuri iyi mirwano y'ubuye hagati y'izi ngabo za FARDC ndetse n'uyu mutwe wa M23.